Manalangin tambo, maestrong kaya kaming gin. O itipin kaya kaming masayang kay bakaan, Diyos ko, pasibayo, makanyan kaya pong kukulait kaya ka. King uli na po ning kaya ka ang lugod at patnube ka po kinawang kaya kami, Diyos ko. Malaya kaya pa pong gagalaw lalaming alto. Paano atin kaya man sana pong arapat mapamtula ka rin arapat mi. Mo naman sana po lalawen madagul kasalanan. Ngunit palawan man sana pong kulang pang pamalastas kaya kaming kasalpantayanan. Ginawa ng makananong pablasa ang kaldawan po ni sabat kaya kami ngayon kaldawan na iti. Panimunan me sana pong balang metong kaya kami. Malaya kaya sana pong mipapagmanano ka rin kaya kang amano banting payang makanyanda kang patalurang kaya kang kaburyan. Ginin Diyos o reti po rin pinili mong kasangkapan talete kaya kang paya. Dinan mo sana pong sikanan. Malaya ro sana pong galawan di manaldang katungkulan. Akat makanyan me sana pong itubod tang kaya kang penga akong mamatula. Banting payang ilang turo ang pong tumaid kaya kami. Banting payang detang pasabing paibat kaya ka. Ila sana po rin ngari-arirang ayitad kaya kami ngayon kaya baka na iti. Igpao reti po rin kayo doon kaya ka ngayon kaya bakan. Mirasla sana po nganti mo mabaglungay na harapan mo. Tanggapan naman po itang kaya kang nga akong mamatula. Sana ping magaring kaya ben, yung lugod mo ang gamang king was king lagyo mo gino. Iyan asa po.
Nagdadasal na kong sablo, dapat yu'i kongan, uli na pablasang, ko'y tutok nong ing kalam naning Diyos, kayo daratan. Sibol kong karinan, salamat kayo. Pinipoy nawa sa balang katawo, king pamanuparan, burining Ginoo, ko alanesang puwangiting yato, ulinging ninumang tawong makiramdam, kareting amano, kong talin tingon, waat siya sa tanyo, ding kasarilinoan, nung alayang kulang, king pamanuparan. Tanam na kong tanam, king hanggang kayapan, banting aldo bukas, nung kayo datang, itang pamamupol, ingke kayong kamtuan, puro siyang kanwanan, eyo kakalingwan, dapating tatanam, o dikil king laman, iting populano, eyo kakalingwan, itiyat kasiran, kayong tandanoan, nyo'y ngaduan ko, kayo kekongan, wapin magsiyasat ko, kayo ikongan, nung atandaan ano, tawong makiramdam, ding ka kung amano, king kong tipunan, ngonay mapanako, leleleya bilang, uling Ginong Diyos, pebalo na yo, bukod mo balen ko, kamatayan po, baning may sabing tao, at magsadyayo
Koring balang saglit, pa'y kulang sana. Ibye yung anbalen, ing Diyosing burina. Bani bienong ganap, tawing burina. Itaning ginong Diyos, ke kayo ibieno mo sange paliban tao king dapat no itima kaukol king hanggang burino magsadya ko sa ikong talasamba at mapanalangin ingaduan ko sa ano parating ding puso at makasadya ban akong eluban naning amano ning may sabing tukso lumawot yake ko nung dating sarili yo at makalunto ing metong kayo mo ing lagyuning Ginoo may kakalugod sa ika'y kongon at mitatambayan karing pamaniapat karing balang saglit mi papagbante ko karing katungkulan bange ko mayakit anting mabalatong king pamanuparan magpakabiyas ako kayo'y ikungan karing balang saglit deting dapat yungan kulyoking Diyos manalangin ko nga naning amano no nga tanda na niyo ketang may labasan no ning tipo na niyo hitang mapanako pakatanda na niyo uling balo panyatang nang atiyo dapat nung ding puso makasadiano man nung dating dapat iyo makaugneno man king buri naning Diyos kayong tandanon naku aluban mapamirayit yan king uli namurin ikong sa langatiyo mapanalangin ko ko ingaduan ko sasakit yoing panahon niyo anyo ingaduan ko mamagsadya kayo karakal dabalen koding katuruan karakal dabalen may sabing kabiasnan sanay kong sabla hongeni ko disan tunay ng may biyaso ding kasarilinan king uli namurin ning paman walayo magpakatatag ko
king katungkulan niyo manibat na babo ang gakeng lalamiyo hanggang kawakasan manatili kayo awas yung keyaos boyong panatilian dagolyeng lugod king kasarilinan magpakapilan man ikayo'y ikongan king boyeng tanggapan itani ng nabang ikong sabla ngeni o ketidisan ko mapanalangin ko ulitan ko reyno king balang penandit makasadya kayo mlakwan yut ilako ing burining yato nga nami ngat kayo nga naning maestro ingaton da kayo kakalingwan niyo sablang manungkulan o keti-atiyo pisosan metungan yo saring lakadiyo itani ng bage o babiening Ginoo ang giyang itong subok at iyuyake kayo maniyawad ko king Diyos wa magtapat kayo ibyen nakekongan alang kakulangan ding dimot kong suyo o binye ke kayo dagol sayeng lugod ko rin sarili yo at mituturuanan yung balang katawo king ika sulong na ning pamanwala yo o Diyosing bendesyon lologanap kuya ke kong sabla o ketidisan ko mamaningat kayo ikong sablang tupa king lagyuning yato makiabe sana sino yuke kayo king ke kong tipunon balenat magluid ko king bukas mong datang at iyo parimlan deng kasarilinan Santa Vero nika lakwanda nakongan
iba't kamumulan. Tumpang babono, ke kayo daratang. Balang metong atin, yasa nga sisimpang. Oras ay ti, iabot ko imba nalakalam. Lalakad laring aldoyo, balang saglit pisipan yung imbiyong yan kabang at yung kasalpanta yananing bunga nalalto. Balene mo kakalingwan, sasabihaning kasulatan, banwayon e bibilangan, ing pangako indat daratang manaral. Anaing lugod kawan yuyang, balang metong ederim laking puso yoyan dagolyang. Neno na ka yang yening makagawa na, at tineng yan pamibatayin kababan yang magari na, baning lugod yan luntoyang. Balang metong oman walang espretista, dapat tayo kakalingwan sasabihaning kasulatan. Nino man lang pipili ng tanda naning taong ating kapanwalan, o yaning beyatan pagkatandanan yung ding siya mapulot siyam sabla na gewayong pangaitang metong sariyayang depat yung king pa magkamali ilibro yalaramako ing beto nga kaganapan sa satan yet pakibalwan sa reliting kapanwalan banding siyama podat siyampe kasalanan itang metong sasabihan ng yan mitalayaking Biblia balene kakalingwan ya ing kapolong kautos ang isipan ya masariang maggawawong sayang lang kapagalan yo iti pangayan seryayong bisat ali ko'y sablapi ka salanan yo dingaral ni numang tipang protector man bat banwa panabilin babien nala anaing logod king puso yues adimla king lagyuning kayo payan magbuklod ko ang panamdam tolad yay natsiwasikan
mamalaka, yako waring alang tuknang, ugit ning sarol tanan yung, balene babalikid ko, diretso itang lakad yo, ban kanita akakit nga ni kayo, nung nanoing kekong tatanam, nung makalinis libloban, aldo pag-isipan, emo bukod ngeni kayo makiramdam, darakal eni aldoldong, kapanwalan atanamiyu, itani ng bining trigong, ugit ning sa roliya itang tatalnan nyo, marap kayo yan daretsang, miyabe-yabe painawa, ingkaliswa dimdamiyo ya, anamo rin itinang santong yang Biblio, panabilin na lang toknang, manwala kayo ikongan, lumiame ko sa mantalanan, alang paso balite yang beyatan, enan at sasabihan, ning metong at taong, makiramdam neman, at marnobenawang, iti sa sambayang, aldoning dominggong, dapot ing kapulo, yang enidimdamyo, king lagyo niyang kayo payan, ing Diyos magkulangan, tandanan yun enuyaman, maliliking tunayan paralan, lagyo ng pamakiramdam, siya sa tanyong etutok ng, anak ning Diyos bignos pagal, manibat king mula iti pakikuanan, pagkapilitan yung gustong, bining trigo at anamiyo, bangking bangan nung datangong, neyingaldo mirarapo king popolyo, ing kabias ng gawan niyo yang, baning wali edaguliyang, pangayang kabias ng makoya, ing katutuan kautusan ko'y darala, maliliko lang at tanam, at ipon yung mamakoyan, uling kulang kong kabiasnan, itang mayap sarili yu titikos yan, mataring puso pasalan, balang saglit pagukulan, atin ko sanang pibandyan, ing mawala ng bageting misisimpan, uling aning ebangelyong, panabilin ba't mulayo, nanularing patutuyo, anak ning Diyos iti ulit-ulit nawong, tumpang babono ring aral, lako pawaring asimpan, king puso yung milululan, balang saglit, balang betong ninuyaman, ningaldo baba
payat lang, dingaldo, lalabas lang, balang may nutusanang oraso, rasdag na lang, anak ke kong panahon, lalto na kung ang biyasang ating gayak ng Kristo, sanaya sulod yun ang dingbalang kasalinan, piyukola nagnan, diwatan naikongan, iko'y mo delong lawan, lagyong pamanwalayo, balang lityang lalto, kabias na nawagas, sana tine keng pusoyo, ing kabias nan nung uli lang, dingaral din, ing daralang, misisimpan, mama ko yung uling inggang mararamdam yan at alaya, potang miyag ugne na kong pangimatyo, yan mapinong, anak bangga ring betisyo, balang saglit, at atasyo sasabihan ko, itang balang karapatan, daltoyak kani tayong bungayan, kanending ka paniwalan, nung pakiram daman yoyat pagumasdan, balen ko into tuyagkas kong ngeni ko naing modelo, patakaran na yan lunto, talto ditak inggang sinabi ko, pengareyo bigmula lang, kasakitan pibatarang, dit Manila pepainawang, hanggang mapi laningawos na ding tangyang, king lagyoning kapamintuan, king lagyoning katuparan, noyawari menibatan, sibol lama lenoy ngagos nang etutok nang miwan ladya meraguliyang, mikalatwa ring bang lunang, hanggang Diyos yan gewanang, kapamila taning mala upayana, menibat yan iyakas kong munang-muna, sasabihan kong sibol mina gosyang gusto, pelalong lawatala sareng ako, detang sablang bekatakman, ding sinakloy hinawayan, lasa na yan
pepatutuan sang simula lintoyain ka paniwalan uling yan mo munang epepaya ligewarang aldot benging tungkulan da alang mapa lit maburaking salolda pilan lang di nalana akong ding melinis kinaya pong pilan lang mig patutuwang sibolayti at making yan kalino king lagyo ning payang yan nanungening ke kongdisan napunong ikit aliman minunake ko kalunos lunos langan aldot bengi sasarulam aldot bengi manapalang alang tok nang degisot da balang in Diyos iti karelayakit na bukas dareting bukas yung ikayo man buriyo tinggap day ti tanggapan yung anak ng Diyos ngeni sana gawayo king lagyo ning kapamintuan dakala ring manamdaman iti kinayap lang dakal yain simula naningke kong kapanwalan kabayat naning misteryong kalamabinyening ginong lang mi payalyan ni kitong dapat ngeni nung misan yang sasabihan yo ingkalam kanita ngeni layong milulupayag kasyo itang napon at masolong at nang bayat masakit ka kaya plawo mego broking napon ngeni langat yung ingkalam king napon ngeni iyamekong main tumpag giligan matning sasabihan kong alang pamya liway ti tandanan yo lina kadingal doyan in Diyos dininanong kalam at eganaga na diwang ating kondisyon na binye ko itinan nanuburi yung ngakit yung eganaga naking biyayong ke kokoneni kukutangkong at kay bat yan meki bat lang tunggal-tunggalo nung makanyan dalumyukong arapanin Diyos akong nung emyabye ing bureyong ing sabihan nyo malarami ay Santiago oy ni iting pikasunduan ikong sablang manungkulan mabayat nung yanggawan inggegan ng boreyo in Diyos ibiene yan inggasayo yan binye kong
dimdamdang menuna ke kong pangailin to'y ikitiyo kasalpanta yanani kong ang lakwan yo dapat oy ni ingkanakong bipagpirmata adwan kong nanutupad ko't mamintong alang kulang alang labis yan ibiyo itiyeyo kakalingwan king biyeyo lang kasakitan lawenyos at pagomasdan ega naga na iti dapat yung gawan bukas ing sumawa kayo ega naga na yakit yu magpabaya ingadwan kong kabang panahon sama magbayo kayo tutoye ko kailangan ding sakop ko kaunanunan ding kondisyon ragawan ing kalam na ning Diyos lang patugot yayan ibuklat yung kekong sentrong alalo pang akakit yung kasuglungan ng sibulyong itingin lakwan yung tabernakulo dapat nung pagkamalan yung dingadwang gamatanan nyo tengwanan nyo kang Santiago mga kuya mipildesing buko ning kwayan yan biyabiyayang ngenino meni batanyang kapayapan pagkabiyerang tunggal leko kula sinalang sang ginawang detang tapat aginawang bukod lawenyo lang sinabi ko aldo bukas sumawa lang paintunan yung anakit yung pera mong sasalang sango uling datang yaingaldo sibol maging lawendeng uliran ako munang-muna ing midalang na bersaryo payalayang sentro pilane mang banwang hanggang kaga na panitielum toyang buring burikong palwalyay nga na bersaryong tatalnan nyo rin kopyayo manyawad kong sakop ko ring balang sentro ing limos ke ko yang aduan asya strentro pagpalimbos yongan yang gagawa kong tegawan aling-alik ako'y panebalayungan istonging sibulin toyang pikwanandengan yan markang uniforme yung mumunang tinong sabihan araking bangko magobrang misyon pepalwalan koryan tunggal ditak tinukilan naman dapat inyang akit ko yan kailangan pundasyon din sarilinan munang-muna ing bisyo inutos ke lakwan nga ko saglit deting pamilya mo karin meyi tanama ko'y o manibatan matanga pilanyan ke kayo may naing kalam
napunen na kalupawo, iko'y mimina aliwa ing kalam, ing Diyos metong ya, ba't king kamumulan, pangain sa reliyo, alang pa giligan, king upayang wagas, no datang ing kalam, eko manamdaman, nyamuwa gising ko, ing kalam, king napon nenena, pareho, ala ko, kayang ko, lang king katungkulan nyo, ikong manungkulan, sarili ko tang iyo, napon king minuna, nanoying gewara, kasalpan tayanan, anaren ning Biblia, yotosyet maminto, biyayuing burena, ibiena na naman, bureyo, akit yo, oy ko, pingeni, ateyo, paingkalam, ateyo, pangeni, bistat makanyan man, nanula, kong kulang, king kapo, lo bilang, yaning kukutang iyo, king kasarilinan, king lagyo, ning ginom, ingan na bersaryo, migmula, yakeko, sibol me, batyowa, uling yan, may yakit, ding disiplinat yo, tingang katuparan, sa bagal lameko, ala kong pinili, karing manungkulan, uling nga, ting batas, epekupe, pasayang, maginging gamit ko, lobning nga na mabulan, iyan menamdaman niya, ekepe pasayangan, king lagyo, ning gindo, nanong paintunan niyo, nanong kailangan, ing kalam malayo, at iyo, ing kalam, yaneya, mama ko, lamong pagiligan, itiyang totoo. Babae, nung misan, den toki-tokila, at moking karakal, potang ka, padaya, yaning makayampon, emanyag kat mula, otang erabore, metong man alala, maging ding gabi na, ayating tungkulan, metong nga masakit, makanyan mo naman, kailangan magaring, ingkalam, darakal, karing sarileyo, ing pamanuparan, dapot kan nuanan nyo, nganing sinabi ko, nung datang lang oras, nung datang lang eldo, marayot, malapit, detrakong laweno, kapambilatana, naninga gawayo. Menibat yang eni batasya lalawan, menibat ing sabla kokomos tandayan, nanong ka sangkanan, arapang kukutang, libro sa Sabiana, Santiago mong karakan, bakit rin Diyos, harapan nananla, atin lang konsewo, ding espiritu nga hara, bakit na nung sangkan, bukod mong metong ya, iting Santiagong makagawaking karing kapilya, yako'y piesto ko, malambat ng aldo, iyan ke kilayit, ke kayo dimdamyo, o ayating konbensyon, pakatan danan yo, kingarapan ng Diyos,
prinsiping apato. Kelwatan ningaldo ako me pili ko hanggang kawakasan niyang lunto ng sentro pekila bankongan ding hanggang sakop ko itiyang katotohan mula hanggang endiwa king lagyo ning ginu eyo ka kalinwan sanay kong sabla itang siyang siyang gewayo neganap yang kapo luitinan ela dili ding kaso rilinan ingkalam ateo gamata lananyo ibuklat yung puso itiso bukan yo itiye mama ko anak na ninggino anayo to siyan ing paman walayo uning mayayakit minunog gewara atalang doktoros pital balura no karin makapukol ngining si kananda king pama niwalang yang mamamatena dintanging panawon ampong kawarasan lagnat siya yang anak ospital neyatian pitata kutande sariling ampunan yan piban dyan iti inya tinikdoyayan denganggang mirapok biirang tingmeko tetanta langongaw rasnayan atiyo ongeni ampunan ning makalaman no karing maniwala lagnat siya'y nganako kay bati tangkalam eyo panintunan yan nati yubukod makapuno yung kuwanan ititan danan yu aldoyong tipunan ing Diyos magkalobya king kendo iapaman nuan niya'ing matibe lumawe talana kayang kapanwalan matenat miyeya mismong manungkulan ako'y tangdela kumanaro lampaso balina balure ing batas nanong ka sangkanan pitata kutande gening ampunan batera subukan karelat tabulan upaya naning Diyos nung iti katutuan yaklong mo sambagya ngendireng bitis mo ekama namdaman babaeng atiyo igalang mesana ing pamitipan yo yaklong mo sambagya ngendireng bitis mo uling singkalinis singkapinoy yan toto sing kawanal eyo kakalingwan misasan metungkong metong panamdam king banal awuma itiyag nanagnan kalame mama ko hanggang kayo alamong iligan lambisang kumawa lambisang kumawol magsakripisyo ing mapamatulang. Adios Santiago.
Maya pa abak po sa belang pengarian po kapatid ne po King Aldo iti metong yang maulagang Aldo banting upayang purian tayo ampong samban in Diyos king kayang pang-espiritu ampong katutuan. At King Aldo ngayon ne po metong yarin malungkot tayo Aldo kay katamo pong kapatid ne po may siya king biye espiritu ne po. Condolence po kareng banal ang pong pamintuan family ne po. At sasabihan naman ng banal espiritu dinataya po ing tinipa king minuna sabi na papagsadya nakatamo ne po. Uling etaya kanubalo kapil niya datang panako. Uri nagsabihan, tamo po balo nung ano yung datang king oras kay katamo, ne po. Palupa na ing milyari king kay katamong kapatid, ne po. Marahil, ne po, baka pagsadya, ne po, o makasadyane, ne po. At palupa na mo rin kay katamo, pabalasang king kay katamong kapag-aralan, na kailangan talaga parati tamo pong gagawa kareng burino, ne po. Huling Aldo tamong bukas tamo balo, ne po, nung nanoing kapanayan at kay katamong dastan, ne po. Hanyapin, maulagalang bagay reng dadalara kay katamo reng balay espiritu, panting upayang parati tamo pong gagawa ang pong maminto paring burina. Bistat man nung misan, ne po, uling sasabihan damo ang pong dadailan tamo at intapang katawang pisikal laman, anya nung misan, ne po, makagawa tapa, makalis yata pa kayong dala na matulit, ne po. At sinabi na naman ng bal espiritu, masakit siya naman pala. Nung kareng dinalan, ne po, mekano 29 na ka, ay ba't itamong metong ingke kang Syria. Ne po, alanong mayalanong kabaldugan, detang kaya kang depadan mayat. Siguro, marahil, balo tamo po, king kaya katamong kapag-aralan na nyapin ng kasakit. Ne po, talagang potang tulog king Diyos, talagang hanggang bagi, malyaring dapat tamo pong hiwalay king kaya katamong material. Ne po, aking spiritualing mo po apiabe. Ne po, pero yung maulaga di kay ne po, gagawan tayo itang pang-spiritual. Ne po, nung 50% siya man yung pang-spiritual, okay, percent siya. Ne po, poto mas maulagay yung pang-material. Ne po, nung poto 80% yung material, 20% yung spiritual, masakit siya po yung malyari kay katamo. Ne po, yung sasabihan dang parating paganakaring kay katamong titipang banal banting upayang ila po yung parating matnube kay katamo. Bablasang yung kay katamo pong temang ini, ne po, nung rin yung patnubay sa oras ng pagpapasya. Numisan po, rin banal espiritu, ne po, ilaying parating matnube kay katamo banting upayang karing kay katamo pong pamanggalo, ne po. Karing kay katamong pamamintu, ilaying parating magpaalala kay katamo. Pandubayan da katamo, uling kaluguran da katamo, ne po. Anyapin, makanyan mo naman, ne po, rin kay katamong pengari, metong nung makananong ing patnubera kay katamo, ne po. Anyang mga latita mo, ne po, sabi rin kay katamong pengari, ne po, di na nakatamong patakaran, ne po, di na nakatamong rules, ne po. Sabi ra, nung malyari, itanyang mga latita pa, tamong mamyalong kendalan, ne po. Dakala po, babawal kay katamo. So, reta pong patakaran na rin nung misan, isipan tamong maging sagabal laking kay katamong buri, ne po. Pero po tapong datang yung panahon, po tang atitanag yung gustong edad, kanitatamu pag-aralan, reta palang babawal na ning kay kaming pengari. Yung babawal na ning kay kanakong pengari o yung kanakong maampoy tatang. Metong la palang
maulaga, nepo. Metong lang patnubay bang kanting upayang etamo malili, nepo, etamo may pahamak. Karing kaya katamong pamanggalo, kaya katamong bilang hanak nito. Makanyan mo naman naging Diyos, nepo. Diti na nakatamo namang kautusan, nepo, banting upayang etamo lilisya, etamo mama ko, nepo, karetang tuntunan pag-aralan tamo. Nung no ka rin, kaya katamong bi espiritu. Kaya katamong espiritu, yung malyaring managumpi ang pong yung malyaring mupul. Nepo, ketang baging ita. Anyapin, potang etamo po agagawa itang utos na ning Diyos kaya katamo o itang babawal na kaya katamo ning Diyos. Nepo, itang enaburing pagawa kaya katamo ning Diyos. Nepo, siguradong itang patnubin agaga nakatamo po panubayan nakatamong palagi ning Diyos. Anyapin, maulagaya pong bagi kaya katamo pong pangatyong ini. Uling papag-aralan tamo po kailangan tamo pong nung rin tamo dapat magkabili. Nepo. Anyapin, parati daw ang paalala ng Bali Espiritu kaya katamo nung misan. Anya uling mapangalingwan tamo po. Kakatiwiran tamo kaya katamong sarili. Nepo, tao ko mo. Nepo. Parati tamong mamatulit kaya katamong sariling ita. Pero parati da pong pagganaka kaya katamo rin kaya katamong banal. Nung no ka rin, nepo, kailangan tandaan tala, reta pong kautusan na sabihan da kaya katamong pong panabilin, panting upayang yatamo malili ka rin daklat. Kanyapin po, makanyan mo naman, nepo, kanitang panahon, Moises, nepo, reng Israel, nung no ka rin, anyang panahon na ito, iparawon deng Israelitas, nepo, uling pong buridong ingagawan da pong gagawan daw ang alipin, nepo. Kewaro pong uling peka mababa king karelang syudad, karing king Egypto. Yaring paraon, nepo, nanong inutos na. Nepo, karing kayang tawan, nepo, banting upayang deng Israelitas, nepo, gawan dalang alipin, nepo. Pero Moises kanitang panahon na ito, inano pong gewana, nepo. Inaos na yung Diyos, banting upayang nung nanuwing kayang gawan, nepo. Nung nanularetang kaparalanan na gawa ng Moises, kaya tang panahon na ito. Pero, makanyan niya pong penwanan ng Diyos, nepo. Tiriw na yung kaparalanan. Tiriw na po yung paralan, banting upayang itapong gagawan da rin aring paraon, makanyan da pong aligtasan. Nano pong gewana, nepo. Sabi na, makola po king Egypto, nepo. Untala king Israel. Bating upayang balo tamo po ing Israel, metong yang labuad, penwana na ning Diyos. Anyapin, uling pong petnubaya na ning Diyos, king karelang pamaglako king Egypto. Nano pong gewana, at nano po ing sinabi ng paralan kang Moises, nepo. Ang gaketang dinanan niya pong kayupayan Moises. Anyapin po, yung patnube ng Diyos kareng tao Israel. Ketang panahon na ito, nepo, halagang petnubaya na labanting upayang melakola mo ketang gagawa ng aring paraon. At sabi na po kini king Exodo, nepo, nung no ka rin, nanong gewa na po ng Diyos, king pamatnube na kareng tao Israel. Nga na po kini king Exodo 13:21. Atin pong mababasa akin. Sabi na po. O hindi po yung gawa na ng Diyos. Kareng tao Israel. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw. Wala po. Sa isang aliging hulap upang patnubayan sila sa daan
at sa gabi, at sa ilang aliging apoy upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. So, yung ginawa na po ng Diyos, kareng tao Israel, nepo, petno bayano po, nepo, nanong gawa na. Sabi na po ng Biblia, niya po yung minuna karing-karelang pamaglakad, nepo, ginawaya pang biga, ang pong apoy, nepo, banting upayang makapaklakbe lang aldo ang pong bengi, nepo. Kaya pong bengi, dyan aldo na yung bengi, nang gawa ng Diyos, ginawaya pong api, banting upayang iyeng tanglaw, banting upayang makanyala pong makapaglakad. Nepo, reng, tao Israel. Nepo, bala pong milawot, pasip king karelang, king parusang bibye ng aring paraon. Anyapin, emo po in Diyos, sabi na, atin niya pang gewa. Nepo, nano pa yung gewa na ng Diyos? Anak ni po king 14:19 ng Exodo. Sabi na, at ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasa umulihan huli na. Epo. So nanagawa na po ng anghel. Itinubod niya po yung anghel, banting upayang metong yan naman matube karela. Epo. Yung anghel, iya po yung tauli. Banting upayang iyeng subebe karelang pamaglakad. Epo. Bang miligtas lamo kayang parusa ng aring paraon. So ikita mo po, nepo kareng delanan ng Biblia, ang pong istorya ng panahon Moises, kareng tao Israel. Nung makananuno pong petnubayan ng Diyos, nepo. Nung no ka rin, nepo, ang gaking karelang pamaglakbeg, gawa na pong paralan, banting upayang makaligtas lamo. Siya po yung maulaga na gawa na ng Diyos, kareng tao Israel. Anyapin, kapatid, king kaya katamo pong pamaminto, sana lalo tayo pong dagdagan. Anyapin, at inyaring sasabihan, nepo, kening ebanghelyo, kening kawikahan 29:8, sabi na, uling pablasang potang eme, kaya yung Diyos, nepo. Sabi na kini, ang bansang walang patnubay ng Diyos, ay puno ng kaguluhan. Nepo. Totoo po ito. Kaya party na ng Europe o party na ng Africa, nepo. Huling ila makadiyos ka rin. Yung sarili dahil pong Diyos. Nepo, nano yung malyari kaya ang karelang bansa. Nepo, ilay-ila, may patayan la. At sabi na, ngunit na mapalad ang mga sumusunod. So po tapong tutukita mo, nepo, kareng, kaburinan ng Diyos, kay katamu, na anuman pong bagi, patutwanan da rin banal, ang po rin kay katamong talapag teksto nung nokarin. Iya po yung bibigyan na pong grasya, ang pong bibigyan ng rekwerdo kay katamu po at ang tutukita mo, ang pong gagawa karetang kaburianan ng Diyos. Anyapin, bating upayang, po malyaring kawani kaya katamong Diyos, parati na katamong patnubayan. Sabi na ni kining Biblia, nanong gawan bangking balang pa magpasya mo, kaya bemiing patnube na ng Diyos. Nepo, nano pong gawan tamo, batayang parating kayabe. Nepo, potang gawa tamo pong metong pasya king kaya katamong biye. Nepo, sabi na po kiniking kasebian, 3:5 ang gaya pong 6. Sabi na po kiniking 3:5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, na po. At huwag kang manalig sa iyong sarili kaunawahan. Na po. Nano pong sasabihan na kini? Kailangan magtiwala kaking kekang Diyos, na po,
Banting upaya, eka magtalili, king kang sariling kabiasnan, nune panalig mo ang king Diyos. At wag kang, at kiniging sayes, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. At kanyang ituturo ang iyong mga landas. So po tapong yung Diyos, yung parating kang kikilalanan, ang po pong yung parating mong aligan ka rin kaya kang pamaglakad. Sabi na ning Biblia, po mako kaya katamo. Parati nakatamong patubayan. Nung nanuman po rin ang kaya katamong gawan, malyaring desisyon king kaya katamong biye, ne po karamihan, panalig tamo ang king Diyos, ne po. Nung nanuman ba yung kaya katamong gawan, po po kasing ating kang gawan king kaya kang biye, ne po. Nung metong yaman, aburi mong ikasulong na ning kaya kang biye, ne po, mostly kaya katamo po, sabi tamo sana patnubayanan ng Diyos. So sabianan naman ng Biblia, na kaya katamo, ne po, banting upayang lali yung matnubya kaya katamo, ne po, lalo yung bana katamo para yung antabayan ng kailangan, nano po yung gawan tamo, kailangan tuki tamo, karing kayang tuntunan, ang pong panalig tamungan po, ing sabla, banting upayang makanya ng panuwanan. Hanyapin po, katamong palang pamaminto, kamong panalig kayo. Hanyapin at inyaring sasabihan, ngayon po, metong reference. Sabi na, ang Diyos, papatnubay sa atin ng hanggang wakas. So, pasan tayo po kiniking dalit, ne po, king awit 48. Ako rin kasi. Ay, hindi po. Yan pong 48:14. Sabi na po kay katamo. Sabi na po ni Biblia na atin niya pong ati kanining sasabihan kay katamo. Pota pong parati tamong tutuki ka rin kayang tuntunan. Ne po. Nano po ing reward na bibigyan na kay katamo ng Diyos. Kaya pong 48:14. Sabi na po. Sapagkat ang Diyos na ito ay Diyos ng ulit ang kepo. Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos magpakailan at kailanman. Siya ay magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. So sasabihan na po ng Biblia kay katamo, ne po, malinay ng sasabihan kay katamo. Pota pong tutuki tamo, ang pong maminto karing burina, sabi na, patnubay, siya ay ating patnubay hanggang sa kamatayan. Ne po. Iyay kaya katamong matnubay po kaya katamo parati. Ne, kaya katamong pamanggalo, ne po, kaya katamong maminto kaya, ne po, hanggang potang mirasyahin kaya katamo pong inaw. Kaya katamong obra mayari. Anyapin, ne po, maulagang dapat tamong gawan, kaya katamo pong kasalpantayanan, pablasang parati tamo pong darandaman, karing kaya katamong kapatid, na kailangan po, nung dinapatamo, ne po, atin tamong kasebian, ne po, nung kasiking kaya katamong pamanyapat, aluwa-aluwang paralan, ne po. Aluwa-aluwang dakiing pamanggalo ang pong pamanupad karing burina. Ne po, numisan, di takmong bagi, ne po, nung misan karimong kay katamong kapatid, ne po karing sabi na ning ebanghelyo, ne po, no kanong mauwayin kay kang kapatid, dapat may painuman. Metong ya po karing sasabihan na kay katamo ang pong burina ning Diyos kay katamo bantang asiwan tayo. Ne po. Mablasang sinabi na ning Biblia, tayo po, pamintuan ning Diyos po, tang ingkalupa tamong tao, tayo, tidinan niya po, tayo po, tamo agagawaing mayap ka rin kalupa tamong tao. Kanyapin, potang agagawa tayong mayap din kay katamong kapatid. Kanita yung Diyos tamo wakakit, makanyan tayo pong apapintuan ang pong agagawa itang burina. Ne po. So, ang gana lang mo po, kay nireng mapilan kong kasiwan kaya kayo, ne po, pila niya ang minuto,
Ne po, Brother Michael, medyo makakabayin kayong dala ne po. At Brother Cornel, ne po. At announcement po, sana reta pong bisang babagay pa palang convention ne po. Sa king convention ne. King katamo pong convention ne po king Domingo ne paling katamong convention. Karin ko na lang mo pala i-announce date ang dapat i-announce. At pasibayo po, hanggang ko na yung kinakong mapilan na mensahe, sana makabiyala pong mapilan diwang pong kabiyasan kaya katamong pasibayo po, Maya Paroras at dakal pong salamat. Muna po yung pamipuri, yan po yung pamipasalamat king malagod at Diyos, yan pong munang payabot ko. At kaya kayo pong sablang pingarimiyan pong kapatad, king kasalpantayanan, ing mayap ayabak po kekongan. Basta man pong mulit pa si Bayo, tsuna ko na naman po king kaya kayong piarapan, bang malyaring makirake ko. King pamangan ay espiritu. Ang malyaring maging pamangandaring espiritong makayutsu king kilubtamo. Ne po? Bayo ko po dumaki king kakatangpak, sabi siya ko pong dumaki ka rin dialadaring mga banal. Nung no ko rin tutupo, karingalawang kayabi king kasalpantayanan darandamang po naman, na sabi da ingkalam kanu kanita ang pongin ni e pareho. Ne po? Tutupong ating e pami pareho. Ne po? Pero liwa po ingkalam. Ne po? Inge po pami pareho, itapong dapat daring magobra. Ne po? Kanita po, kamalayan dapur, ding mas may dad kanakuan timur, lalong may git, ding matwa po, king kasalpantayanan tamo, mo po sasabyan, sasarol ka, mo sabyan, patanam na ako bukas. Ne pa? Sumakalaking obra, bang malyaring galmang laking tungkulan, apik galod na ning Diyos, karela. Ne pa? Pero, ngayon pong salukuyan nung minsan, ating kang saluban kin daw, bro, pasensya na ako mag-duty at sagli saluan. Naniyo po yung pamiyalawa kanita? Na pa? Ingkalam kanita ang pongini, metong yamo po. At yung taong mitatalaga nung malyaring, nung makanano ng malyaring tanggapan, ingkalam king kayang sarili. Pero nung minsan, umunay po kaya katamang kasangkanan, kaya pinung minsan ng kalam, kaya tayo malyaring ababandi. Na po, alayo po itang pamagkusang gewada, ding minunang matwa, amin nalakaran king kikatang kasalpantayanan. Ewan po sabihan buburak yabitis, tutupo ita. Muntaya king ampunan, bang malyaring galmanganing obrana. Buring sabihan telaganing kayang sarili, bang tingupayang intungkulan na binyanan ng Diyos, yang malyaring kayang gawan. Pero ang yan po, kayo po mimimuha ka na ako nung wari po, ing realidad, ing piyakitan, may yakit po talaga manatiling kasangkanan. Kadwa na po nita, manatili aking tao itang kapikakunwan, mag-adwaya pilubluban ing tao. Na po, pero kanita, buuya yung karelang kasalpantayanan, daralan king karelang puso. Huling baludang ing Diyos kaya bede. Buring sabihan ng king kikatamong pamagkusa, karing kikatamo pong banal at tungkulan. Nga na po yung sinabi na ning banal aminuna, dinatang, maging metong sana ing kikayong lakad. Nano pa tapot ang meging metong laring kikatang kapagnasan, meging metong laret ang kikatang balang obra, malyaring ing kasalpantayanan o ing kalam, malyaring mibalik at luntoya, king kapamilatanda, din kikatamo pong mga lating dapat. Ne po? Edo ko po sa sugatan nung po, anting mibili yung pamag-aral bang malyaring, kilalanan tayo nung nanularing tunay ang pong nung nanularing malyaring gawan tamo. Bang malyaring mayakit siyang pong luntoy, tang panyulong king kikatang kasalpantayanan. Ne po? Ano po bro sasabihan ko ini kaya kayo, iyakwa gagawa ko. Ne po? Kaya pin po sasabihan ko bang malyaring, agkatanda ko pong abe-abeta sana. Bang malyaring pakikuanan tayang mulit pasibayo, itang kalam apagkalub na ning Diyos. Uling at suya po yung kalam apagkalub na. Oning etaya mo po akakwa. Magkulangan yung tao karing balang paralan, lalong may git
karing balang pamanggalo. Ne po? So sana po yung balang metong kikatamo magkapilit tana karing kikatang banala katungkulan. At itang pamagkusa, mayakit siyang matang lalong may git karing sa bilang manamdaman. Ne po? At ang timurin makanyang kupong dumaki, king kikatang pamagaralwaman po dito na yung oras pandalas ang kunyaman po ne po. Anong no ka rin yung meging paksa tamo yung patnubay sa oras ng pagpapasya. Nung minsan po daralan talaga kaya katamo na kailangan tamong gawang meto nga pasya. Na po, king spiritual, king material, king moral, kailangan pong itamo talagang daranas tamo king metong desisyon. Na po, dapat, daralan mo naman po kikatamo itang kikatang maging desisyon, maging maliya pala. Na po, nung minsan nagawa ming metong desisyon, malihin ka kung gawang desisyon. Nano yung maging kakulangan po kanita? Mama koya, ing patnube na ning Diyos karing kikatang balang metong. Uling akakalingwan tamong manyawad, patnube kaya. Na po, at antimurin ang ana po yung makasulat referensya, binasa na naman ng kikatang kapatid, King Kasabihan Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6, nga na po yung makasulat kini, manalig ka kang Yehova king mabilog mong puso at eka Ring sabihan, ibilitay mo pong desisyon. Yang malyaring gagawa na ng tao. Uling ating tang Diyos, ang malyaring maging talaga beta mo king balang penandit. At nga na po kisayas, pakilala me karing hanggang lakad mo. At ituro na la, ding kekang daklat. Burin sabihan kung kekang pamaglakad, ituro na po retang paralan. Nung naning malyaring mayip ng gawa na ng tao. Manalig sa 62, versikulo ikong balayan. Itugtugye ing kekong puso king arapana, ing Diyos metong yung santungan, dikil kekatamo. Nano patapo? Ing Diyos, ing malyaring maging talaga beta mo, uling yung kekatang santungan. Ing kekatang sandalan. Na po? King kekatang balang biat nga na naman po, King Kasabihan, Kapitulo 25, 29, versikulo 25, nga na po yung makasulat keni, ing takot king tao magdalang metong asilo, dapat ing ninumang bibili na, ing kayang kapanaligan kang Jehova, miligtas siya. Ano patapo? King kapamilatan da po ring pamanalig tamo king kakatang ginong Diyos, ing kaligtasan, yung malyaring tanggapan tamo, at sana itana maging anak, adaladalang dangking nga na po yung makasulat kini King Efeso Kapitulo 4, versikulo 14. Nga na po yung makasulat kini. Efeso Kapitulo 4, versikulo 14. Bang etana maging anak po, abalabalandang kini at karin, at darala king misusumangid, ning balang angin ning doktrina, king pamamilataning pirait ding tao, king kalalangan, agpang ing dapat, akapamaritnan, ning kabalatungan. Burin sabihan kapatid, bang malyaring etana danasan, itang maging malila, ding kikatang desisyon, o retang maging dapat tamo. Ne po? Kailangan pin, ing ibili tayong kapanaligan tamo, king kikatang ginong Diyos. Ne po? Bang malyaring detang kikatang maging desisyon, eta anting anak alang direksyon, karing kikatang balang biye, at potang miras po, maliya pala, ing kikatang maging desisyon. Bakit po? Bakit po at maging malila? Nga na po yung makasulat kini, King Santiago Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 6, nga na po yung makasulat. Dapat ing ninumang kayo kukulong yang kabyasnan manyawa jaking Diyos, ay babiyang ganap, karing sabla, at eba malsala, at miyabiya kaya. Dapat pabustan yung adwanan ng kasalpantayanan alang nanumang kapikakunwan. Huling iti, mikakunu katulad na ning metong alon ning dayat malat, at tatabi ning angin at sapul-sapulan. Ano pataborin sabiyang kapatid?
nung minsan king uli na ning pamagkulang kareng kabisnan, magkulangan tamo po karetang kikatang maging desisyon. Bakit po kailangan niya yung kabisnan? Waling yutos na po kikatamo ng Diyos na kailangan muna yung panintunan ng kabisnan nga na po yung makasulat kining Kasebyan Kapitulo 4, versikulo 7. Nga na po yung makasulat kini. Ing kabisnan, yaing mo munang bage, inyapin pakikwanan mo ing kabisnan. Wa, kaya bening sablang pakikwanan mo ing pamanalastas. Nga po, putang ikwataya ing kabisnan, apagkalog na ning Diyos karing kikatang balang puso. Ing Diyos ene malyaring makoking kikatang siping. Na po, karing kikatang balang maging desisyon, kaya betaya ing Diyos. Na po, at nga na yung makasulat po, bang malyaring ding kabisnan, nung tutula ding kabisnan, amiya beke katamo, nga na po yung makasulat keng Santiago Kapitulo 3, versikulo 17, nga na po yung makasulat kini. Dapot ing kabisnan aman ibatan babo munang muna wagas, layon payapa, maalam mayan pagamuamuan mitmong kapakaduluan ampong mangayap abunga, alang pamiyaliwa, alang pamagbanal-banalan. Nano patapo? Potang ding kabisnan na binyanan ng Diyos at makaninila ring bageng darlana, ing Diyos maging gabi tayo. Yaing mamahala kay katamo at karing kay katapong balang maging desisyon. Ing Diyos, yaing manimunat mamilatan kay katamo. Nepo, at tantimurin, taulipong amano, kini po king Mateo Kapitulo 21, versikulo 22, nga na po yung makasulat. At ing keganaganang bage, adwan nyo king panalangin, salpantaya kayo, at tanggapan nyo. Ano patapo? Nung minsan, bibibili tamo keng metong pagsubok na kailangan malyaring gawatang metong adesisyon. Tungkol keng kayabe, tungkol keng spiritual, tungkol keng material, na po, nakasakit ing metong adesisyon nung makananuming gawan. Yutos na po kay katamo ng Diyos, ing manalangin tang tapat, at salpantaya tamo, tanggapan tamo, at ipagkalugne, itang solusyon, aanyaran tamo, bang malyaring din kay katang magang desisyon, eno po malyaring magkamali, at ing maya po oras po ito payabot ke, ibalik ko na po king tatalan, dakal pong salamat. Salamat po. Tulutan na sana ning balang metong at metong kay katamo. Magumpisa karing aral daring banal lang gana karing talapagsalita. Ketang ditak-ditak bane-bane makasimpan tamo. Bang kanita ron dating aldo atintang deposito niya po. Ngayon po rin minunang koleksyon tamo, South 2,731 la po. Hanya mo po pepadul miying kadong basket, makayukol mo po ketang kikatamong kapatid mekwana ken di espiritu. Niya po, 1,978 la po. Iyo po isipan yung kikatang mamuntukan na melit siya. Aliya po, huling alas 3 na po ning ganingal do, tinext na ako, sabi na, bay, si kantalan, at yung keng mete, binurulde nga na kiniking dukit. Kasi po mag-text yung mamuntukan tamo ka na ako, nung lang nga biryang marilyari Gusto pong mag-text siya ka na akong 10 oras na nimbingi, balo ko, nung lang mga sakit, sigurado at igmete. Hanyapi po nanding ganingal do alas 3. Magtiyak siya ka na ako, sulinawi kay mamuntukan. May tine siguro ako ibapandok. Tutupin po. Nyapin po itang pamisan metong hindi katamong kapatad na kayang likwan. Miyabe-yabe taong po. Bangkanita akit na rin katamong kapatad itang pamisasan metong tamo itang may kakapatad itiyo king sibul tagumpianin biye. Nga po. Ngayon po yung katatawlan na dandaman tamo yung katamong manimuna. Panahin tayo po. Mamulay ko po. Uling ditak niya yung oras. Muna po, maya pa oras. Tamong malugod na Diyos.
Nung makanano pong pasibayo, maswelo tapo, mangisnawa tapo. Ne po. Nino pong pengari yan? Magtasno mo pong gamat, pengari lalaki. Yung kaya katamo pong ginong Diyos, siya po yung Father of all nation nga na. Yapin po yung kaya katamong ginong Diyos to. Pero makanyan man po itamo mo namang lelangan at intamo mo namang Father. Ne? Reta pong kaya katamong pengari, lalaki, aligi ng taana nanapin. Anong makananong tiro da katamo ang pong dininan kabyasnan kingan tiganiting kapanwalan hanggang yaning panahon. Makatalakad tamong maminto kaya burinan ng kaya katamong ginong Diyos. Metong kaya katamong memory ka rin kaya katamong pengari ni. Ne po. Although deng ngaliwata mong pengari alanalu, Happy Father's Day mo naman po ka rin kaya katamong pengari na may wala na king biye. Antikaniti. At anti mo rin po, condolence ka rin kay katamong kapatad, kay Rasnan, kay katamong pamilya ng kapatad, Brother Doc, Banal. Ini po, Banal yung sigurado yun, uling, kaya pamo pong apelido, Banal ne. Ini po kay katamong kapatad, mabilising kayang pangaras, kay antikaniting bage, kay tapang pong biyernis sugtungal doy ni, pilay miya kay hospital, kay Saint Rap, kempa mo pong sakin na ala niya pong balo niya po. Yung kaya katamong kapatad. Talaga pong makanyan. Sabi daring Banal, mo po inita mo dindam. Sana nga na palagi kayong magsadya. Uling nga nanging mapanako, balong datang. Nino po yung mapanako nga manwana, yapin po aring kamatayan. Ne po. Na ninuman po kay katamo maging ding espiritong titipa kay katamo. Era naman po sabi kay katamo nung kapilan tamo mawala biye. Maging ding doktor mo naman po da naman po sabi kay katamo nung nanutang oras mate. Magbasila mo po potang mag-decide jing kay katamong kapatad abyasan timong mediko potang alanan talaga. Alanang pipintig. Ala nang kikirot king kaya kang puso, magdesisyon niyang metene po yung pasyente. Anya etaya po balo. Anyapin po yung kaya katamong kapag-aralan, king antiganiti, king kaya katamong pamagpasya. Ne po, karing kaya katamong tuntunan, maging king kaya katamong pong kapanwalan. Nano po yung sasabianan ng kaya katamong banal ay espiritong tinipo, bakit king aldonapon, din kaya katamong pengari, ne po, ingkarelang kapanwalan talagang matibe, ne po. Nengaliwa, aga nakake po iba pang bilyong, ne po, iba pang bilyong, mangubi iba pang bilyong keras na niya po king marangle, ne po. Sekeda niya mo pong gareta, mete yang mete. Pero, king lugod ang pong south na po ning banal, espiritu, nung at siya po itatang deno, ken, nano pong pepagawa na ng espiritu kayo, pepa daya niya mo po. Anya itatang nung sabihan na yakdakal na peparaya nga na, panampane gulot, tsaka anip. Bakit po king kikatamong panahon ngini, nga napin, sabihan na ng banal, po kinupas, ingkalam ang pong ingkala may biyasang kukupas. Mupin, sabi napin, atin mo naman pong makasulat ang pong atin tamong kasebyan, kuntoryo nga na mabibiyasa yung tao nga na sesela nyo. Po makanyan. Kata pong minunang din kaya katamong pengari, uli pong munang-muna ken, masakit yung pera. Ingang gaddang sabyan, patikil ko, po, bayo net dalaking doktor, tutubo ita. Patikilya pa. Nung talagang iti karampatan niyang dala karing mga biyasa, ing banale espiritu mo rin niya ing mutos. Dalaye karing biyasa malalagwang panahon. Bakit po king kikatamong kapanaunan? Uli po nging kabyasnan susulong nganapin. Nung minsan agaga nakatamong God, malapit siya mo yung Saint Raphael, pulaitan ni Saint Raphael. Malapit siya mo yung hospital, pulaitan ng King Hospital.
Uli po ning kaya katamong pamanalig at mo naman kaya katamong talasal pantaya. Ini po pamagaral mo po yung kaya katamo. Nung minsan talaga pong makanyan king tao daratang kaya katamo. Ne po. Uli po ngening panahon na iti yung kaya katamong kasalpantayanan nung etaya talaga patutwanan king kaya katamong sarili. Sabi napin, inganggang lakbang yung nga na panibala tamo kayo. Maging detang biyasa nga reto, da naman po ay biye, ing biya na ning tao, nung yan na naman po, ibiye ning kaya katamong ginong Diyos. Maging instrumentula po reto, pero alapong muna kingapong gino. Ne po, ingapong ginungan po po atang buryana na malyari po't marapat. Itang imposible, mapalyaring magawa. Ne po, kalupa na itang sinabi ko, iba pang bilyong, alane po bagsak ya, kitang panahon na, pero anyang perapat na ning banalay espiritu, kinabiyaya pa po, anak ko pa mo niyang itang asaksiyang kung ita. Ne po, uli pong buya ing kapanwalantam, di kaya atamong pengari kanita, ito sinabi da ding banalay espiritu, ne po, gawan at gawan da. Tutupo ita, ela marine, lungob king sentro, hanggang marnat labitis, oras na puning karelang tungkulan, dindamding dikilan, hanggang lalabas siya mo, ne po, hanggang manyogan niyang damulag, malawis sogano ketang arap sentro rin damulag na duro lakarin, makirandam mo po. Bakit po makanyan karagul, ingin pakda, yung kapanwalan da rin kaya katamong pengari. Kitang panahon na ita. Bakit mo po ngeni? King kapanahonan tamo, na po, ay tana po asabing mayaws tamo, king kasalpantayanan, uli na ning sakit. Mostly po kaya katamong tatalakad manalakaran ngeni, asasabi ko po nga tiyuna king daya tamo, ing dayang espiritista. Ne po, manibat po king simula, anak tapa mo balutan na ing kalakaran tamo king kikatang kasalpantayanan. Anya nga napin ing makasulat sana, eya po kakalingwan, ing taong magadwadwalog nga na, kaya tulad niya mo po ning alun. Ne po, potang sa pulane po ning angin, king dayat malat nga na, nung no ka rin nakabring dala ning angin, ka rin kamiras. Ne po, anya kailangan king kaya katamong kasalpantayanan, ibuume king kaya kang sarili. Na po kasakit ting antikaniting bagay po po tapong ating tamong antikaniting karas ng tamo. Ne po, uli pong eyame tunging magdesisyon. Ne po, king kaya katamong halimbawa, nung kaya metong nga pamilya, naman po bukod marandam niya itang metong, ne po, nung nanuwari sinabi na ning metong, newari ko na opinyon ng kapatid niya. Yan, nung minsan, karinta mo po miraras. Ne po. Pota pong, nung minsan, ayan, na kailangan tayong dala kareng biyasa. Ayan, na dala kay sentro, na ning metong, uli na po ning kabyas nan, pota pong atintangang kabyas nan. Nang minsan, atin na king manusigta na naman, huling yung kapag-aralan po makanitaya. Bana nga lang lulto problema, panusignan mula naman detang matwake ka, kaya po makanyan. Uyan po yung kaparalanan king kikatamong kasalpantayanan. Pero, yung kikatamo pong kasalpantayanan, patutwanan tayang, po may na, yung kalam. Nune atyo mo po karetang talagalo. Karetang talasalpantayang, nung magpainaya king kayang kaisipan, magpakainaya, minayapin ng kasalpantayanan. Pero nung magpakasikan ka, king kaya kang kaisipan, naisipan mong gusto yan, pong mayap yan, kaya ang kasalpantayanan, maging masikan niya yung kaya kang kalam. Ne po, nung nanuya po yung sasadya mo, king kaya kang sarili, iya po yung datang. Ne po, iya po yung datang. Nung nano yung sinabi mo, king kaya kang sarili, paman depat, mikakununa ka, yapin po yung datang ito. Ne po, pero nung bayo megewa, panibala mo nga kingapong gino, mabilog yung kaya kang desisyon. Nanuman ito, miras at miras, yapin yung desisyon ito, yapin po yung pagkalub na kaya katamo ng Diyos ito. Nya po king kaya katamong pamagaral, kaluguran na kapatad,
Makanyan tamo pong magtibe, ampong magpakaskan, king kaya katamong kasal pantayanan. Yatam po lalawe, nanuman, apag malyaring ikay nananing tao, nune lumawe tangan ketang ipanyulong na. Ne po? Nung po nga akit ko, magtamad ko, ayoko po pakyapusan. Ne, ita pong kaya kayong gawa yung gawan nyo. Uling, eda kayo po waligtas, ayok waligtas. Ne po? Nung nanuya yung tenam na ning tao, ya po yung pupula na, dakala salamat kay kongan pong kapatad, kaya tutuki pong Domingo, konbensyon tana naman. Biri ko lamo pong i-announce din kay katamong kapatad at tagapagsalita kay pulmerong Domingo na po ning kay katambulan, July. Pota po akalingwan tala kay konbensyon. Brother Angel Tiriapu, Brother Rod Gomez, Renato Baluyot, ila po ring tagapagsalita tamo kanita kay tutuking pulmero pong bulanan ng July, ila po rin kaya katamong maging speaker. Yung Diyos po malugod siya kaya katamo, sana po yung pamisasan metong may luntoya kaya katamo, ita pong metong tang miyembro. Pota pong bengi, nung bisa kayo po retang masipag, muntatamo po kaya katamong kapatad. Ne po, iya po yung gawan tamo ita, tinamang sakyan. Reta pong bisang tuki, potang bengi, alas 6 po at yutamo keni, retang bisan tuki la po. Sakyan tayo po itang sakyan na sakyan ng tatang ko, na penibala na kanako. Ne po. Maya pa abak po kaya kongan, Happy Father's Day po, karen kaya katamong sablang kapatad, ang pong pengari. God bless yung po kaya kongan. Salamat po, Pasibayo, miras na yung oras, ni ng pastamong 5 minutes, nag-overtime tamo. Batang maragul tubo niya po, ditang maragul deposito. Ngayon po, gali at taning ibnos, masalamat namin.
kay kaming igpa. Ginoo, dakal pong dakal salamat kay ka. Pasibayo po, mayari na naman yung kay kaming banal at tipunan. Diyos ko yung kay kami pong pamanyamba ngayon aldo nga iti. Tulutan mong ding kay kaming mga latingayin na reti tinggap mong antimong mabanglungayin king kay kang banal harapan. Kabanal-banalam pong kalugod-lugod akalupa na ningay ng abel kitang napon. Minsan pa Ginoong Diyos, ing mikakawani kami, anong nuka rin magbalik kami karing kiking balang kubong tuknangan. Tulutan mong karing saglitan pong pinandit, ing panimunan mo kami, antabayanan mo kami. Diyos ko'y panalig minganing sablang bagay king kaya pong banal agamat. Ipanabilin milaring kaya kaming mga lating biyang pong mga lating sikanan. Uling bandim mo rin kiking biye. Ginoo, laki pong karapatan tumutol ka ring banal mong kaburian. Dapat, kingki kami pong pangayaw sampong pangatay dayti, makisabi keng mayap. Tulutan mong karing bukas at bukas da paring balang kaya kaming lakaran kingyato nga iti. Diyos ko, patnubayan mo kami. Kaya po kakawangan, dili-dili uling nung alaka kaya kami. Kapilan man po, wala kayong harapat. Diyos ko, Ginoo, mga sadsad kengan, sana po karing kekeng banal at tungkulan. Banting upayang panyatang na po ning aldo, uling tula mo ang pong imbot mo Ginoo, nung nuka ka rin, maging karing kengang hanak yung talasuyo. Ginoong Diyos, adwan mergo, ding kekeng balang tingga patungkulan, Ginoong Diyos, makanyan milangan, sana pong agawaking mitmong katapatan ng pong kayayusan. Ilaot mo yung kasang kanan karing balang metong ke kami. Uling nung atsuya po yung kasang kanan, kapilan man eke po malyaring sumulong. Pagkalubanan mo kayong kabyasnan, kambiyanan ng pamanalastas Ginoo. Banting upayang makanyang keng lalong magit, makarapatampong makagawa karetang minarapatampong wasto king kekang banalay harapan. Banting upayang eke malyaring magkamali karing balang ke kaming pamagdesisyon ng pong pamangawa karing tungkulan aparapat mo karing balang metong kay kami. Ginoong Diyos, mamanuli na kiyang pasibayo. Tulutan mong karing aldo pang sabat, makanyan mong pasagiwa ang pong pamulat karing balang puso mo itang banal ming tungkulan. Nung atin man pong dirimla, karing kikeng pamanyapat, king kasalpantayanan Diyos ko, makanyan mo pong gisingan ang pong, makanyan mong kalbitan ding balang puso. Ibalik mo lang pasibayo, anong nuka rin lamig simula, bang kanita ginawa kaya mi lang para parang sumuyo ke ka. Diyos ko ngayon oras sa iti, makisabi ke pong mayap, nung ninuman ng ating bitbit panandam, problema, pusan king kayang biye. Ngayon oras sa iti aldo, sabat Diyos ko, tulutan mong igpa, malubas ng tunggal-tunggal. Uling sinabi mo Ginoo, lumapit kami ke ka, detang hanggang kababayat nan, di na nyo kaya pong kapasnawan ng pong kapinawan. Ikami pong hanak yu, manalig kami. Sasalpantaya kami pong maniwalang nangyay mo kaya po paboren karingaldo bukas. Uling anak yu kami. Diyos ko, bang kanita, igpay kami po yung maging sulu. Amon yes hala, king dalumdum, naning keking yato. Di nga king kapanandaman, ay kilob na ning ampunan. Ginoo makisabi kaya pong mayap, dinan mo na yung kapalnuan. Patawaran may karing agawa ng kakulangan kay ka. Yan o, sana maglambahin ding oras ang ponaldo. Diyos ko, igawad mo na. Itang rekwerdo ang pong galal kayabang kanita. Pasibayo, arapan na lang pong galawan detang banal ng tungkulan. Itipuin kay kaming samong yan nga ba kay tigpa. Sana po tanggapan mo nga na yan tumong mabanglungayin king kay kang banal harapan. At tanggapan mingan pong para-paray tang liim mong kayablasan. Iting sablang bagay papamilatan mingan kimbugtong mo na Yeso Kristong kaya kaming tagapagligtas kambet saop da puring mapamatulang Espiritu Santo ila sanang malyariming taling at tampong talabantik ngal dot bingi yan asap.